Nti na de fefa wote yanka e wo radio so. Ade fefa wo radio 150 anopa 5 am na papa enkrofo beda ha. Okay. Your friend is eye screening free. Oh. Yeah, eye screening. Na aseda kese so nkoma memento eye center for mo so nyame onshira wo bebre ons why you bia ma me pa mani age mani so na me bawrade nyankopon pa ye se awrade nyankopon bekoso afa wo so na we hira eye afoforo amen na ye mu bi ma na ye nya ni da so no abra ye behu kakra yi ye nya ni da so se awrade betima pegan ye awrade pegan ye na papa samre mi ja eye kasemu no e dia ma na what eye donation na no na ye tima kwase ona yakoye donation omo ma ba no na ya mo sa enti papa kasemu no ye odia samre ye nyina ye tu ye ho ahye odoman komo nyame nsa nyame ye kokoromuti a ye nsa na ho mopo na wo se wo ye awisia ene akunafo nyina agya na ebra wode enyom anase wode adoye ehye awusia emma no na wurade so esere kire wo odoman komo papa ene dai yi mpaye ne ye frem mpaye dwampaye egu entuma ye de koche ekunafo yi so wo so wo mam wo nhira se no wogye odoman komo mpa bole se hira wakoa nana tutu nana mo si yi anisuade hunu ya papa ye nyen papa me pai bole so do man kuma bona chiri dom yesere ni monyam yesere yedie yesere nkoso obi bia soso entuma bi beka ne nsa papa wo ginu apam no ofra ana wo ginu a wode hata ne ho a ma enhira enye ne dia tumi bia na sori etia program a ye bia na odo man kuma de wugya no tumi ne bre na se pai bole se ma yedie enhira enkoso animonyam endi animu kan na bibia wie pe ya da wase wudi mu nti amen 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 Sami I entumani bi egu papa enim na papa MB eye entumana no na yemfa ekunafo 5 emra studio na papa present entumano emfa mo ekunafo 5 beba studio ha yewia na empanyfo aka no so a present other ones no enti ekunafo 5 emra esoro amaje omontuma enti no papa papa egari amao yes ye da nyame ase na nyame so onhira wo ne anisuade hunu a wa ye den wo hunu se wo ye ekunafo adoye bible se de odom mobroni no wo nyame edom no enti ne enede ye sire nhira ema wo esa ewurade nyankopon ema oman Ghana yente wonka ene wa wo dai enani enhira nya den ema wo na menim se wa ye nhira ama afoforo pi Papa menim se ne dey wa ye nhira ama afoforo pi odoman kuma mu wa ade bia wo hwehwe biara no basa yi adom nyame ode na basa ma Moses yi adom kase no kwansi amfamu nyame no omo wa sede wadwen akunafo ho no ewrade so ensiesie no oma ene manya den endane ma wo obi bia wo tie ye so no Yehowa enhyira wo akunafo ene yesi ene ye kata nanase ene ye kata mwade jaso Bible said ye wakata wo bia de jaso no odoman ko so kata na de jaso yame onhyira pa na odoman koma enya wo kese obi bia so a otie ye bia no Bible said program na wo de asi wani hwen ehia achidom se afibia no ye beye saade we na ede nhira so ayeden aba enti so bi tie yen na opese oba ne obe support program ya wo de abeya eyade a me bompa yese enye asetena enye once pe na abre na abre nyinara na akunafo so eninya den enje. Alright, Papa, me da say na your radio pastor and so e wo fia ha. Perfect no weapon. Na me onhyira pastor. O tisi wana mo NC. Prof, me Papa abebi eye na no. Enti no prof wonso oni ha de wo fia. Fia de. Enti no. Onso afisiapa. Afen comment. Ensa mla chi so tie me dia. Oh, Papa bi tie. Me bobo mu kakra pa. Afen enkomra meto. Amen. E wo emfie so. Amen. Na ne ehunu ya wampe ma ehunu biem. Amen. Ewurade ma ehunu ya wokoma pe. Amen. Na emfie bakọ de aka ho fie ho no. Amen. And I think say a meeting year so. Amen. Because me hu say star no
ekosoro amen na just onyame ade bibi amen e de aka ne owo ne ho amen na I believe God for miracles say ade be nyame aka fa ho no ebebam onipa bi a wo ba wo no entimi nsi okwan e woni awurade aka amen eti ene ne we so well na mehwe adwumadi a atense me si anim akwamani ajepa me hwe se ne nkrofo e wo ho a akunafo ne onwa yare na wo be hwehwe omumpom ni ade no na ni nyina nso eye o birthday ana wo de ye this sacrifice no may God bless you na so na wo makunafo asere no I believe say yare kase na waso mu no ekunafo esre a yese mebre mawo so free adomo ekwa adomo because Bible say ye nhunu ehiafo mobo na ye hunu nyanka mobo ye wo sunu ye ne nsu na wo se ne nsre it is all the city ahye okunafo afromu made a onyankropon kran so ma wo yire so me kunafo because o si kwan it wo si kwan na wo so be nyinya bedroom pepe so abeya kokora poso it na ade na wo si kwan na bi ma wo fi awurade mpagya wo na wo ma wo ne okoma hwe o ma wo ni cha hode wo o ma ni favor anya kese I stand on the grounds of the powers of the scriptures I declare as a prophet when yankopon ma ni mununkum nya kese wo so Bible say na odi for Samuel Fred David na de enwo egwa bebemu gu na pampam na Bible say na brabo firi adomo kwa adomo if I be a prophet awurade ma fiti nekro wo be firi adomo akwa adomo won ten sign da ba be fro akwa wanim awurade ma hunu yare wo ma hunu yare o ma hunu ahomre ba tu be hunu apomden wo be hunu enhira wo be hunu adom afia ye wura mu awurade e ma nkobro kiremra awurade ma ka afoforo mra awurade ma wunya wufie awurade ma wunya let me say I am blessed. Send Abraham because we Yeshua. Me do romo tell him. Otomo no mo we Yesu denemo. Amen. 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 Apostle Enoch Denver, City of Grace Chapel International, Achemtafo. Papa, the Makwaba. Papa, donation ye ba be ye emitina me papa great warrior prophet Gideon and me papa prophet no welcome and the papa so no and my baby papa also no the car now I can ye be adwumadi na ya che entuma dia make na for na ya che de wo ho no ye di kan no me di nchia kese ma mi nua sofo mo hase eni obia nso wo hase and see ye share ya check akra na enen na nyame na dum se yetimi ba na ye bi hie mu se ya mpese me kan nyina ne se onipa bi a ohu akunafo mo bo no onyame nsu hu ni mo bo amen eitini a wo ye no wa hayi no mema ne nya wa adwin se o ye ne keke but erade be fasad yesu apejam amen if we say o prevent say makunani bi ensu a ache say nyame adwuma kese pa na wo ye enye say obebo clerical and e chere say wo ye nyame adwuma but this is something it is paving a way if you don't take care if you cry but it is going to affect the next generation of yours umma obabe wo umma no onyame benam sa dwumadi a wodi so ade apagya wo enti dia meka kakra ne se onyame enhya woden na dia wo ye no ye fa kwawie papa na asafarade nso mfamu enhyira enye oni partitu amen papa medase enunti no me papa great warrior prophet Gideon Esiedo be the first presentation e dia ma eye kunani odi kan na eye prophet Noel Pomaba na apostle Enoch Debra Elswaba na fidie yakwa ase ho na yaye donation e dia mo bibia ho eni obibia oba beje na hwede enunti no kunani a odi kan papa be first donation you see you had you sapa you know papa be first donation at your mind okay all right thank you but to see the mic na kakra me awu sabi ene oba asini osi ene eye na woda na odintuma yi emma wo je na afifira
na Awurade so enkae wo na nneɛma endane na ɔno so no enhyira nyɛ den mmra ne so ti ene oba se ɔde adeɛ yi ma wo nyame ɔnhyira wo Amen. Prophet Noah for me the second presentation. Now, Mami Insu, Mami Insu, why? Mami Insu, why? Mami Insu. Another day, Nana Edu, a birthday, and a day at the Yakasi, a diama, a year, Kunafo. Now, another day, a biaso so. Send what they say, Tasha and he said a radibasa returning from on us was say. Na mede akyɛdeɛ ɛyɛ ntoma yi ɛhyɛ wɔn nsa ɛwɔ onyame akyia onyame ɔba onyame ɔkronkron gyina mu sɛ wode fira no ani gye a ana obi po hyia no kamfo a sɛ nhyira na ɛba wo so no ebi nso ɛntemra na ɛdu so ɛnim sɛ ɛna a wɔsere yi ofie fi bɛsere no ɔno nso bɛsere wɔ Yesu dim amen Yeah, but some guy, Silaman. Papa, but yeah, third presentation. Third one. But yeah, fine. And check rubber in the more correct. Actually, or rubber in the most of time. Actually, yes, or rubber in the more so yeah, no media. Okay. Mami, and nay, Nana Edu down so. Our Radio 1 Casafidi Cassi, Nawoda, na Odia Tuna Kuma to say, Man in Quan Transit, and word yan in the maiden. Nemo on Kayakuna for, ain't Yaminam Naneduso, and Mount Tama, say for Frown, na so Frown, what I say, a raditias for, a sunny. Every Zion, Afanana, Edu down soon, a frown to man, I will yes. Amen. Miss Danasi, Danasi, Yamishan the Grey, Yamian Cassion in a bushing of one, Yamifon will dish with your conquer, Tonyanikas, and a Duman cost and the young cost. Amen. Papa, over Sanya presentation, you like I not get your call a form or not, yeah, all the presentation, our form hall. Yo, mami, said ye and Nana Edu, a sea, or say a nay and a water. Tino or Kai a Kunafo, now almost so or the city and Asham of full woman, and that also put an examine Toma. Chief and threat, but there when you get Jimmy, or the mountain of the Fienu Supano, the Bonoso Abracoso. I said, I must say, what if I far, I am my many penny being the same. For any either was sick. One time I'll say, now Copa Moon, chair. You be allowed to use a cafe and a coupon, and I'm no so a name. On count, you will be soon, Nala, and we saw a name. I said to me, rather the kind of one. Now coupon will be between lesbian and coupon in slow. That I was a fire in the mass. Amen. About your last presentation, young pastor, you're not Nyame akana kuma se onkai mo akunafo nti ose ofra obi bia entoma na ntoma ya wode ofra mo ni odoma nkoma enhyira mo na odoma nkoma so enhyira no na adwuma a wo ye no nyame emo ne ho ban na bre nyinara no ne nsa nsu bi so na onkai mo so Alright. Amen. So what I akunafo. Amen. Na metete say akunafo obi kun wa ya na metete me bi to me no na me hu se de tie. So ene so what kai akunafo a
me can say that in your case, one shroud, baby, Pierre, we is pay free, the own show one name. Then pay by Messer and say, oh, my is saying, be no how been to open with the Biarada. The beer, oh, my wound did me, oh, my own counsel and queen, the Radin Shra and Mount, I'll give you the front to me, dear Fabiano. Or the Asida, I hear you mean Shra, if you also soon after and the demand. That was Radin Shra. About she will be there, young call as your not or the presentation, any other year over me now. Okay. And you know, for your call, if you studio now, your call, I ask you now, many of a parliament for your order presentation. Yeah, do be the answer. Mine. I always saying why can't you always maybe a better Mama, you're very donation. Okay, inside. Oh my God. But what I really want to see I was here up to say we need a walk of regular free city of the wood. And about number 1 radio, about the Bua and Nafo, ever more and Tuma, Flower. I was said, you're any more body. Yamato, and if the flyer man, no more and Tuma, Tuma, slow, go to an morning scene. When you're no one. I put your say,
deɛ wonya a wɔma no yɛka osikani a osikani ne deɛ wɔnya bi ne wɔma obi bia yɛ den adi osikani ne deɛ nipa kase a sɛ ka yɛnhyia na ka yɛ den awurade nhyira na ne do na ne do ɛyɛ me ba ɛnɛ yɛbɛtae n'akyi ama de nation na yɛ den akɔ so wowɔ bia na waboa wo na nyame nso bɛhyira wo awurade nka mo no tutuma na wɔnsi Every new one,